Labantwana lababili benda matikuletsheni balwela timpilo tabo esibhedlela. Labantwana bakwaze bashiywa ngemanceba lamanengi ngalesikhathi bavelelwa inhlekelele yokuthunjwa kanye nekudlengulwa. Uthi utshelwe ecingweni ukuthi aphuthume ngoba abantwana bopha. Ubatfole bakhala bopha nangemlomo. Uthi munye walabantwana uye wacela ukuthi bamsida ngoba ativa shangathi uyafa. Ampitsa are mama nthusa ke ashwa. Le mindeni isashacekile ngalesehlakalo lesimbi lesehlakalele labantwana. Kare bakasitshwarwa baska bathola community babona. Uthi abahlale ejele umphakathi kanye nalabantwana abasafisi kubabona kufuthi bakhishwe sebafile ngoba lokhu lokwendekile kuphathisana emahloni. Umudile into tsakwalwang. Takamuti lana tithi solo atibutholi buthongo. Batsadi ba rona ba phelela mo letshogong letsatsi ga le dikela. Uthi batali babo bahlala sebasevalweni lilanga nalishona bafuna ukuthi labasolwa babolele ejele. A ile gore maponisa a ka khona go motshwara a bolele ko tronko. Bana ba dikolo re ba isa ka pateletso go ya go. Lona ke uthi bantwana besikolo sebayasaba nikuya esikolweni bayancanzeka njalo nababona umuntu lomduna. Wa motsile nga rena ke tshogile ha ke bona re ule ke boela gae. Kanzi wonke umuntu kulendzawo ufisa ukuthi labantwana balulame nemithetho udlala indima yawo kulabasolwa.